činjenice da ima napretka u tim razgovorima oko objedinjavanja islamske zajednice, ali da je još uvijek suviše rano govoriti da bi taj sporazum brzo mogao da bude potpisan. Sigurno je da ne doprinosi potpisivanju sporazuma i stvaranju povoljne klime svakodnevno lansiranje potpuno kontradiktornih informacija i od jedne i od druge strane, i to ne stvara dobru klimu da do tog dogovora dođe. Ukoliko se ovako nastavi, ja plašim se da smo bliže propasti cijelog procesa nego što će on dati rezultat. Tako da treba da se svi drže dogovora, da nema nastupa u javnosti kako bi se objašnjavali elementi tog sporazuma. Još uvijek ima spornih stvari oko kojih se pregovara i oko kojih treba da se slože obe strane u ovom sporu.